Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho kuri Noran TV mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Tanzania. Ni itangazo rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara na Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi. Mbere gato yuko tuzakugaruka kuri iri tangazo, ndabanza mbahe inshamake y'andi makuru agezweho hirya no hino, tubone kugaruka kuri aya makuru. Ni imbabazi Netanyahu yasabye Perezida wa Israel ku byaha akurikiranyweho zirengagijwe. Perezida wa Israel yitwa Isaac Herzog yatangaje ko azita ku mbabazi zasabwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ku rubanza aregwamo ibyaha bya ruswa, igihe uburyo bwo kwemera icyaha buzwi nka plea bargaining buzaba bwanze. Ni uburyo ushinjwa yumvikana n'ubushinjacyaha akemera ko yakoze icyaha, nabwo bukamusabira igihano cyoroshye kuko atagoranye. Mu byaha Netanyahu ashinjwa harimo kandi kwakira impano z'agaciro gahambaye mu mafaranga, divayi n'ibindi bikoresho bihenze biturutse ku bacuruzi bakomeye cyane mu buryo bwo gushaka indonke cyangwa se inyungu zihariye. Bwana Netanyahu kandi ashinjwa gufasha zimwe muri sosiyete z'itumanaho kubona inyungu za miliyari, nazo zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo abone inyungu mu bya politike. Uru rubanza rwa Netanyahu rwatangiye kuburanishwa muri Gicurasi 2020, rugenda rwimurwa bitewe n'impamvu zitandukanye, cyane cyane harimo izagaragazwaga nk'uruhande rw'uregwa zo kubanza kwita ku bibazo by'umutekano w'igihugu mu ntambara yari imaze igihe muri Gaza. Mu Gushyingo 2025, Benjamin Netanyahu yasabye imbabazi. Mu mategeko ya Israel, Perezida ashobora kandi kubabarira uwahamijwe ibyaha, icyakora nta hantu amateka agaragaza umuntu wababariwe akiburana. Perezida Isaac Herzog yavuze ko uburyo bwo kwemera icyaha ndetse no koroherezwa ibihano ari bwo bwiza kurusha ubundi bwose. Mu itangazo yagize ati, Perezida yizera ko mbere yo kureba ku mbabazi zasabwe hagomba gushyirwa imbaraga mu bwumvikane bw'impande zombi, bigakorwa urukiko rutabijemo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze kandi gusaba Perezida Herzog kubabarira Benjamin Netanyahu no muri Werurwe 2026 ubwo intambara ya Iran yari irimbanyije. Trump yabyukije iyi ngingo. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru azasubira mu rukiko. Niwe muyobozi wa mbere wo ku rwego rwa Minisitiri w'Intebe ukurikiranyweho ibyaha muri iki gihugu cya Israel. Duhindire ingingo mbabwire ko muri Burkina Faso amakuru aturuka yaravuga yuko abanyaburkina Faso bujuje imyaka y'ubukure bagiye guhabwa imyitozo ya gisirikare. Ministre w'intambara n'ingabo muri Burkina Faso yitwa General Celestin Simpore yatangaje ko umwenegihugu wese ufite imyaka y'ubukure agiye kujya ahabwa imyitozo ya gisirikare. Yabigarutseho ubwo yagaragazaga ko iki gihugu cyifuza ko muri uyu mwaka nibura kizinjiza mu ngabo z'inkeragutabara abasivili barenga 100,000. Abo basivili bazafasha abasirikare guhangana n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba w'abajihadiste. Kuwa gatandatu tariki 25 Mata 2026 nibwo General Celestin Simpore yavuze ko abaturage bafite imyaka y'ubukure bazahabwa imyitozo ya gisirikare ku buryo bajya bifashishwa mu gihe bakenewe. Rw'abasivili imyitozo ya gisirikare ni umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo gukomeza kandi kubakira ubushobozi gisirikare, gushyiraho inkeragutabara ndetse no kwimakaza gahunda yo kurinda ubusugire bw'igihugu. Biteganyijwe ko umushinga w'itegeko bikubiyemo kandi uzanyuzwa imbere y'inteko ishinga amategeko kugira ngo wemezwe. Ingabo za Burkina Faso ziyobowe na Captain Ibrahim Traoré kuva muri 2022 ziracyagowe no gutsinsura abajihadiste bashamikiye ku mitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda ndetse na Islamic State. Mbere gato yuko tujya kuri itangazo riturutse muri Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbanze mbabwire ko mu bijyanye n'ingaruka intambara mu burasirazuba hagati ikomeje kugenda igira hirya no hino ku isi. Ubu ngubu biravuga yuko akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kageze ku madolari 106.3. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutseho 1% kubera ibiganiro Amerika na Iran byasubitswe, ndetse ubwato bukomeza kandi kudatambuka mu nzira Hormuz. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kadatunganyije cyangwa se icyo twakwita mu rw'icyongereza Brent crude kazamutseho 1.3% kagera ku madolari y'Amerika 106.3. Icyizere cyo kugaruka kandi kw'amahoro mu burasirazuba bwo hagati cyayoyotse ubwo Trump yasubikaga urugendo n'itsinda ry'abayobozi b'Amerika bagombaga kujya muri Pakistan mu biganiro na Iran. Hagati aho ngaho ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagiye muri Pakistan, ariko intumwa yihariye ya Bwana Trump Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner usanzwe ari umukwe wa Trump bagombaga kandi kuganira ntibahageze kuko Perezida wa Amerika yari amaze gusubika urwo rugendo.
Iran yafunze inzira Hormuz cyangwa se Detroit d'Hormuz, Amerika nayo ifunga ibyambu bya Iran ku buryo inzira inyuramo umugabo igasiba undi. Imibare ya Kepler igaragaza ko ku cyumweru tariki 26 Mata muri Hormuz hanyuze ubwato bumwe bwikora ibikomoka kuri peteroli. Mu Rwanda ibiciro kuva ku itariki ya 17 Mata 2026 igiciro cya lisansi mu Rwanda cyarazamutse kigera ku mafaranga y'amanyarwanda 2938 kuri litiro, naho mazutu ikomeza kuguma ku mafaranga 2205 kuri litiro. Reka rero tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mabwire amakuru aturuka muri iki gihugu gituranye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga yuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu munsi ruratangiza umutwe witwara gisirikare wo kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga ndetse no gukurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo. Raphael Kabengere ukuriye ikigo gishinzwe mine yavuze ko uwo mutwe ari igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi mu ntego ze zo kuvugurura urwego rwo kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'uwa gisirikare kizaba kandi kigizwe n'abantu bari hagati y'2500 mu 3 biteganyijwe ko buzatangira kandi gukora mu Kuboza 2026 nyuma yo gutozwa. Repubulika Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikize cyane ku mutungo kamere, ariko cyaranzwe n'ibibazo bikomeye cyane mu kubyaza inyungu igarukira abatuye iki gihugu. Kugera muri 2028 biteganyijwe ko abantu 20 bakora muri uriya mutwe bazaboherejwe gucunga ibirombe bigera kuri 22 abatandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu birombe by'iki gihugu kandi nka Rubaya, kimwe mu binini cyane ku isi bikurwamo coltan, muri iki gihe biri mu gace kagenzurwa n'umutwe wa FC23. Urwo rwego rwa gisirikare rwashyizwemo imiliyoni 100 z'amadolari y'Amerika rwiswe Mining Guard, ruzasimbura abasirikare basanzwe barinda ibirombe, rwatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abarugize bazajya bagenzura ubucukuzi ndetse n'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro kugeza aho asohokera hanze y'igihugu. Repubulika Demokarasi ya Kongo ibarirwa umutungo kamere wa mine w'agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari Amerika utarakorwaho. Gusa abaturage benshi b'iki gihugu bakomeje kandi kuba mu bukene bukabije n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, Trump yagize ati ntabwo wanari mfite ku gitero muri hoteli yari arimo yasangira n'abanyamakuru. Perezida Donald Trump yavuze ko ntabwoba yari afite ubwo yakurwaga butihuti haberaga igikorwa cyo gusangira n'abanyamakuru bakorana n'ibiro bye, mu gihe kandi umugabo witwaje intwaro yageragezaga kuhinjira arasa. Ku cyumweru Trump yabwiye CBC News ati ntabwo wanari mfite, numva ubuzima kandi tuba mu isi itangaje. Cole Thomas Allen ni umwarimu w'imyaka 31 niwe watawe muri yombi akekwaho iki gitero, itezwe imbere y'urukiko uyu munsi kuri uyu wa mbere. Muri icyo gikorwa Trump yari kumwe n'abategetsi bakuru barimo na Vice President JD Vance, Minisitiri w'ubuzima Robert F Kennedy Jr., Minisitiri w'itangazamakuru Caroline Leavitt ndetse n'umwe mu bamufasha bakuru witwa Stephen Miller. Trump akaba yaravuze ko mu guhungisha abo banyacyubahiro we atorohewe. Abakozi ba Secret Service rero irinda perezida kumuvana aho ngaho, yagize ati nashakaga kureba ibirimo kuba, ati muri ako kanya twatangiye kubona ko bishoboka ko ari ikibazo gikomeye. Trump yavuze ko mu gihe kimwe kandi abashinzwe umutekano we bamusabye ngo nyabuneka ryama hasi. Amashusho yerekana abamurinda rero bamusohora huti mu cyumba bari barimo. Abakoze kandi iperereza ry'ibanze bavuze kuregwa yaragambiriye abategetsi bakuru barimo na Perezida Donald Trump ubwe. Akaba rero ari ibyo byakomeje kugenda bivugwa. Byinshi rero biba bikomeza kujya bigarukaho, gusa mbabwira ko hari ibitero bya Israel byahitanye abantu bagera kuri 14 muri Liban, mu gihe kandi agahenge k'intambara kagihari kugeza ubu magingo angaya. Ibindi nababwiye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yageze i St. Petersburg mu Rusiya kuri uwa mbere, abiteganyijwe ko abonana na Perezida Vladimir Putin w'iki gihugu mu muhate wo gusaba ubufasha Uburusiya. Abbas Araghchi akaba yabanje kunyura muri Pakistan ndetse na Oman, abahuza mu ntambara barimo na Amerika mbere yo gukomereza mu Burusiya, nk'uko byakomeje kugenda abigarukwaho muri rusange.
Muyandi makuru akomeza kugenda avuga reka mabwire ko umunyamabanga mukuru wa EAC yahigiye kwishyuza ibihugu bidatanga umusanzu. Umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Ambassadeur Stephen Bundi yatangiye inshingano tariki 25 Mata 2026 ahigira gushyira imbaraga mu kwishyuza ibihugu bidatangira imisanzu ku gihe. Ibikorwa byinshi cyane by'umuryango mu myaka myinshi cyane y'ingengo y'imari byagiye bidindira kubera imisanzu idatangwa na bimwe mu bihugu cyane biwugize cyangwa se bikayitanga bikenewe cyane. East African Community igaragaza ko mu bihugu 8 bigize 4 aribyo byatanze umusanzu wose bisabwa kugeza mwaka 2025-2026. Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite kirane cya miliyoni 27 z'amadolari, Burundi bufite miliyoni 22 ndetse n'700 by'amadolari, Sudani y'Epfo ifite miliyoni 21,800 by'amadolari na Somalia ifite miliyoni 10 n'igice z'amadolari. Tariki ya 7 Werurwe 2026 abakuru b'ibihugu byo muri EAC banzuye ko bitandukanye nuko byahoze ibihugu bizajya bitanga imisanzu itandukanye bijyanye n'uko ubukungu bwabyo buhagaze. Bumvikanye ko umusanzu ugana 50% by'ingengo y'imari ya East African Community uzajya utangwa mu buryo bungana 50% bisigaye bitangwe hashingiwe ku musaruro mbumbe. Bivuze ko igihugu gikize kurusha ibindi aricyo kizajya gitanga umusanzu mwinshi. Ambasaderi Mbundi akaba rero agaragaje ko imisanzu itanzwe mu gihe cyagenwe ariyo ituma ibikorwa byose bya East African Community bigenda neza, bityo ko azakora ibishoboka byose mu busabe bwe kugira ngo iboneke. Yagize ati mbere ati cyambere nshyize imbere no gukora ibishoboka kugira ngo ibihugu binyamuryango kandi byubahirize ibyo bisabwa mu rwego rw'imari bitanga imisanzu yabyo ku gihe. Ambassadeur Mbundi yagaragaje ko rero ubucuruzi bukwiye kandi gutera imbere hagati y'ibihugu byo muri East African Community, bityo ko kugira ngo bishoboke azakora uko ashoboye kugira ngo inzitizi zigaragaramo zirimo amafaranga menshi cyane yishyuzwa kuri za gasutamo ziveho. Atangaje ko ibikorwa remezo byubakwa muri East African Community bikwiye kwiyongera ariko hakubakwa ibidashobora kandi kwangirika bitewe n'indagurikire y'ibihe nk'uko yagiye abigarukaho. Hanyuma andi makuru abakomeza kugenda avugwa hirya no hino bari menshi cyane, reka tuve muri EAC muri East African Community kuri aya makuru yavugwaga. Hanyuma ahubwo mbabwire ko uwitwa Bennett ndetse na Rapid babaye ba minisitiri b'intebe bahuje imbaraga ngo bakure Netanyahu ku butegetsi. Uwitwa Naftali Bennett ndetse na Yair Lapid babaye ba minisitiri b'intebe muri Israel batangaje ko bahuje imbaraga kugira ngo bazahangane na Benjamin Netanyahu ushaka kongera kandi guhatanira umwanya wa minisitiri w'intebe mu Kwakira 2026 uko amakuru aturuka hariya akomeza kubishimangira. Amakuru rero akaba akomeza kugenda avuga yuko ubufatanye bwa bombi bugiye kandi gutuma ishyaka rya Bennett 2026 rya Bennett ndetse there is a future rya Rapid yihuza areme ihuriro ryiswe Together rizashyigikira umukandida umwe uzahatana na Netanyahu. Rapid yatangaje ko icyemezo we na mugenzi we bafashe kigamije kandi guhagarika amakimbirane ari mu gihugu no gushyira imbaraga zose mu gutsinda amatora y'ingenzi ari imbere hamwe no kuyiborera Israel ku hazaza heza. Ihuriro Together rizayoborwa na Bennett kandi niwe mukandida waryo uzahatana na Netanyahu. Yatangaje ko natsinda amatora azashyiraho komisiyo izakora iperereza ku gitero umutwe witwaje intwaro wa Hamas wagabye kuri Israel tariki ya 7 Ukwakira 2023. Bennett kandi agaragaza ko Hamas yashoboye kugaba iki gitero yica abantu barenga 1,100 kubera uburangare bwa guverinoma ya Netanyahu kandi ko yayoboye igihugu nabi kuva icyo gihe. Gusa Netanyahu yasubije ko ayo magambo adafite ishingiro. Kuri Rapid we agaragaza ko yarashyigikiye ibitero ingabo za Israel n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabaga kuri Iran. Yavuze ko icyemezo cyafashwe cyo kwemera rero agahenge ari ikosa rikomeye cyane rya politike nk'uko Rapid yakomeje kugenda abivuga cyangwa se nawe abishimangira muri rusange. Reka rero tugaruke mu burasirazuba bwa hagati by'umwihariko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bijyanye na FDLR. Uwangaga kwiyunga kuri FDLR baramwicaga. Ni ubuhamya bw'Abanyarwanda bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. FDLR na Nyatura ati baradufataga bagashaka kutujyana kubafasha ati kurwana ngo turabanyarwanda, wanze kubiyungaho rero bakamutwara mu ijoro ntitumenye aho bamutwaye ariko nyuma bakatubwira ko bishwe. Ati aya namwe magambo yadushime Janvier w'imyaka 28 wahungutse aturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Dushime watahutse aturutse muri Kicanga yavuze ko umuryango we usanzwe utuye mu yahoze ari komine Rwerere muri Perefegitura Gisenyi kuri ubu mu karere ka Rubavu. Ni umwe mu banyarwanda 317 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba FDLR batahutse kuwa gatanu tariki 24 Mata 2026 batashye banyuze ku mupaka munini cyane wa Grande Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bakirwa na leta y'u Rwanda bahita berekeza mu kigo banyuzwamo igihe gito cya Cijote mu karere ka Nyabihu. Abanyarwanda 133 batahutse biganjemo abana kuko ari 226, abagore 76 n'abagabo 15. Mu kiganiro Dushime Jean yagiranye n'ikimakuru cy'akadomo yavuze ko yahunganywe na nyirasenge waje kwitaba Imana, akaba kandi atahutse kubera ubuzima bugoranye yarabayeho. Ati ubuzima bwanjye bwose sinigeze kandi nkandagira mu ishure, ati kuko nabaga mu buzima bwo kugera uragira inka, ati nyatura na FDLR zikirirwa zitwirukaho ngo turabanyarwanda twahingaga, ati bisahura, ati ku buryo rero twari tubayeho nabi, ati ntashye kubera ubuzima bubi narimbayemo. Akiri Valence imyaka 50 nawe uri mu banyarwanda 317 batahutse yavuze ko yahunze mwaka w'1998 ajya hitwa Irusongati, ahava agiye mu karere aho yakoraga akazi ko gutema biti. Yishimiye ko yagarutse mu Rwanda. Ati twakomeje kugumayo duca inshuro twumva ko hari icyo tuzageraho, ariko byaranze kuko gukorera mu gihugu cy'abandi biragoye. Uyu munsi ndishimiye ati kuko ntanye n'umugore n'abana 7, ati kandi ndifuza gukora ngatera imbere. Yakomeje avuga ko muri 2023 ubwo intambara yaririmbanyije yaje guhungira ahitwa Rugari, ari naho kandi yahungutse aturutse, gusa yahasanze amatsinda abwira abantu ko umuntu utashye mu Rwanda bamwica, ariko nawe yasanze ari ukubeshya. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzabonimana Deogratias mu kiganiro yagiranye n'ikimakuru cy'akadomo yibukije batashye ko baje mu gihugu cyita ku mibereho y'abantu w'abaturage bose. Ati muragarutse mu rugo mu gihugu cyita ku baturage bacyo, ati musanze abayobozi bita ku mibereho myiza n'abaturage nta vangura. Turabashishikariza kandi kuzahita mujyana abana ku bigo by'amashuri, ati muzane imbaraga mufite, ati duteze imbere igihugu cyacu kuko mu Rwanda ari amahoro. Yaboneye rero kubasaba kwibutsa abasigaye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha. Igikorwa cyo gucyura abanyarwanda kandi cyashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR yabereye Addis Ababa muri Ethiopia tariki 24 Nyakanga 2025. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye babagamo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bari baragizwe imbohe n'umutwe w'iterabwoba FDLR, bishyikiriza HCR kugira ngo rero ibafashe gutaha mu gihugu cyababyaye. Abahungutse iyo bagiye gusubizwa rero mu buzima busanzwe bahabwa amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho urengeje imyaka 18 ahabwa amadolari y'Amerika 188, uri munsi yayo agahabwa 113, ndetse buri wese agenerwa kandi n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 40 amafaranga 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Katubere n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda